Risanga gikomeye cyane ryabereye mu gihugu cy'u Burundi mu murwa mukuru wa Bujumbura, aho abaturage bari batuje, imihanda imwe n'imwe yatangiye guceceka, ariko mu kanya nk'ako guhumbya ikirere cy'ijoro gihinduka umutuku uteye ubwoba. Urusaku rw'ibiturika rutangira kuzura mu matwi y'abaturage, urumuri rw'ibishasha bari rwuzura muri Bujumbura. Bikaba byateye ubwoba n'akavuyo gakomeye cyane mu batuye Bujumbura. Ese ni intambara yero yitangiye? Ese ni coup d'etat iri kuba? Nk'uko bamwe batangiye kubyibaza ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa n'impanuka isanzwe nk'uko leta ibivuga. Muri aka kanya rero tukaba tugiye kwinjira mu bizi y'iri turika ryakangaranyije Bujumbura ku mugoroba wa 31 Werurwe 2026, ndetse tugasesengura ibyo leta ivuga, tubihuze n'amabanga akomeye ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, harimo n'abavuga ko iri turika ryateguwe neza cyane. Ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, kandi subscribe muri utarayikora, ubundi dutangire twinjire muri iyi nkuru mu buryo bwimbitse. Twese cyane rero mu masaha y'umugoroba wo ku itariki 31 Werurwe 2026, amakuru y'incamugongo yatangiye gucicikana ku muvuduko udasanzwe mu gace ka Musaga, kamwe mu duce tuzwi cyane mu mujyi wa Bujumbura. Humvikanye urusaku rw'ibiturika biremereye. Ntabwo cyari gisasu kimwe, ntabwo byari bibiri, ahubwo byari uruhererekane rw'ibiturika byatumye abaturage benshi basohoka mu ngo zabo, bariruka baratabaza, abandi bifungirana mu mazu bategereje urupfu nta kindi. Amashusho cyangwa video zatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho zerekanaga ikirere cya Bujumbura cyuzuye imyotsi y'ibirimo, harimo ibishashi by'umuriro. Muri mu video yagiye hanze humvikanagamo ijwi ry'umuturage wuzuye ubwoba asaba undi kureka kugira ubwoba, ati reka kugira ubwoba, wabyumvise ntacyo kibaye. Ijwi ryumvikanisha neza ihahamuka abaturage bari bafite muri icyo gice cyangwa muri ako kanya. Ntabwo byari ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu byoroshye byo gufata intego wa mungani w'abaturanyi b'Ibujumbura. Yari ishusho y'intambara mu maso y'abaturage batari biteguye ikintu na kimwe. Umunyamakuru w'icyamamare ku rwego rw'isi Mariana Fall abinyujije ku rubuga rwa X, byibutse ko uyu munyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiranye n'ikiganiro na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ku rwego rw'isi. Yanditse ubutumwa buteye ubwoba agira ati iturika rikomeye cyane mu bubiko bw'igisirikare i Bujumbura mu Burundi nyuma y'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi. Amashusho ateye ubwoba kandi umubare w'abakomeretse n'abapfuye ushobora kuba uteye agahinda cyane. Ubutumwa bwerekana ko ikibazo cyarenze imipaka y'u Burundi kigatangira gukurikiranwa n'amahanga yose. Umuntu wese wabonaga ayo mashusho, ikintu cya mbere yatekerezaga cyari ubuzima bw'abaturage bari begereye icyo kigo cya gisirikare cya Musaga. Ububiko bw'intwaro, iyo buhiye intwaro zitangira ubwazo nazo kwituritsa. Abasasa gatangira kuraswa mu byerekezo byose, ntawe uzi ahari kujya, nyine ntawe yayoboye, nyine yo pa. Ibi bikaba bishyira mu kaga gakomeye ubuzima bw'abaturage batuye hafi y'ikigo. Mu gihe abaturage bari mu rujo n'ubwoba, inzego za leta z'u Burundi zagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo zihumurize abaturage no gutanga ishusho y'uko ibintu biri mu maboko yabo, bavuga under control. Perezida w'u Burundi Nyakubahwa Ndayishimiye wiyita General Neva ku rubuga rwa X ntiyadindiganyije. Mu masaha make gusa nyuma y'iryo turika yashyize ubutumwa bubiri bwikurikiranya ku rubuga rwa X, bumwe mu rurimi rw'igifaransa ubundi mu rurimi rw'ikirundi. Mu butumwa bwe bwo mu gifaransa, Perezida Ndayishimiye yagize ati mu izina ry'abaturage b'Abarundi ndashaka gushimira byimazeyo abantu bose, haba abari hafi n'abari kure, bamwe batweretse kwifatanya natwe nyuma y'inkongi y'umuriro yadutse mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare mu kigo cya Musaga. Ndashaka kandi kubizeza ko ibintu byashyizwe mu buryo. Yongeyeho mu Kirundi ati ndahojeje
abagize ivyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'ikambi y'igisirikare iri muri zone Musaga. Turahumurije abarundi bose, inzego z'igihugu ziri ku kivi kugira zitabare kandi zibandanye zikinga kugira ibintu bisubire mu buryo. Imana irinde Uburundi. Ugaho ngaho nanjye yageje kuvuga nko murundi kugira ngo nsomereze ubutumwa uko bwanditswe. Ibi rero bisobanuro bya perezida byari bigamije guhosha ubwoba, ariko se byaba byumvikanwe abaturage babyumvishe muri ubwo buryo, cyane ko bo bari kwiruka bahunga amabombe. Kugira ngo leta ishingire kuri ibi, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi FDNB General Gaspard Baratuza yashyize hanze itangazo avugana n'ibitangazamakuru mpuzamahanga nka Reuters, aho yemeje ko iyo manuka ikomeye yaturutse ku muriro w'amashanyarazi wafashe ububiko bw'intwaro muri Musaga. Yagize ati impanuka ikomeye ishingiye ku muriro w'amashanyarazi yibasiye ububiko bw'intwaro muri Musaga, niyo ntandaro yo guturika kuri kumvikana hirya no niyo ntandaro yo guturika ku bintu bikumvikana hirya no hino i Bujumbura. General Baratuza yakomeje guhumuriza abanyagisagara, kuvuga abatuye umujyi, ababwira ko bakwiye gutekana kuko atari ibitero by'abanzi nk'uko bamwe babikekaga, ahubwo ko ari impanuka. Kuri uno mugoroba habaye isanganya ry'umuyagankuba mu ikambi ya gisirikare iri ku Musaga, aho ahari ububiko bw'ibigwanisho kubera umuyagankuba watumye hasha imangazini yari muri ivyo bigwanisho, haca haba ukumvikana ko ibisasu byaturaguritse. Nivyo byonyene, ntihagire abandi bagira ngo n'ikindi cabaye. Ni uguhumuriza rero abantu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo ntihagire amasanganya menshi aba. Umuyagankuba bamaze kuwukuramwo, ico ni ca mbere. Ica kabiri nuko abegereye aho hantu ku Musaga bari hafi batoje urugirika ngo baje kure birukange, boguma aho bari kiretse abegereye aho hantu. Abegereye aho hantu cyane ndibaza bamaze kubikora bigiye inyuma gato, mugabo abari za Gasekebuye, za Kanyosha, hehe Kinindo, ntihagire aho baja, bagume hamwe, ntihagire ikintu gihava ngo bahure n'amasanganya y'ivyo biko biraturagurika. Rero inzego zibijejwe ziko zirakora ibishoboka kugira ngo ivyo bize guhagarara. Abantu borema si ibitero vyabaye nkuko bamwe bari batanguye kubivuga ndamana gato. Twagomba rero guhumuriza bene igihugu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo barabe yuko nabo bakomeretse bajana kwa muganga. Minisitiri y'umutekano imbere mu gihugu nayo ntiyasigaye inyuma, kuko yanyujije ubutumwa kuri X igira iti hari birimo guturika kubera umuriro wadutse mu kigo cya gisirikare i Bujumbura. Bari mu mujyi wa Bujumbura mutekane, ntihagire ibindi byago mutera, birimo birakurikiranwa. Aha turabona ko umurongo wa leta wari umwe, ni inkongi y'umuriro y'amashanyarazi. Mutuze ibintu biri mu buryo busanzwe inzego z'umutekano zikoresha mu rwego rwo kwirinda ko abaturage bagira igihunga cyangwa bagira panique ishobora guteza izindi mpanuka nyinshi kuruta ibisasu ubwabyo. Iyo abantu biruka bahunga bashobora gukandagirana, imodoka zigakora impanuka n'ibindi byinshi. Rero leta yari ifite inshingano yo guhumuriza abantu, ariko se ibyo bavuga niyo mpamvu cyangwa niko kuri 100%? Reka tubirebe mu gice gikurikira, aho amakuru yo ku mbuga nkoranyambaga azana isura nshya y'ibi bintu. Muri leta yavugaga iby'amashanyarazi ku mbuga nkoranyambaga, aho umuriro wari uri kwaka muri indi shusho. Hari abantu batangaje amakuru atandukanye cyane n'ibyo inzego z'umutekano zavugaga. Urugero rugaragara cyane n'urw'umuntu ukoresha izina rya Dr Dash uzwi cyane kuri X, watanze ubutumwa bukurikirana bwuzuyemo amabanga akomeye y'ibirego byemereye. Mu masaha 2 ya mbere Dr Dash yatangiye avuga ko ibintu bimeze
uko ibintu bimeze ku butaka ati abantu mu Burundi baracyafite ubwoba kandi bari guhunga. Buri segonda hari kumvikana iturika riremereye n'amasasu. Ibi byerekana ko atari ibisasu gusa byaturikaga, ahubwo hari n'amasasu yavuzaga ubuhuha. Yakomeje avuga ko amabombe yumvikanaga mu byerekezo byose bya Bujumbura, asaba abantu gusengera inzirakarengane. Ariko ibintu byaje guhindura isura ubwo uyu Dr Dash yatangiraga kwibaza ku bwoko bw'ibisasu byari biri kuraswa, ndetse hari n'ifoto yerekanye ari kuvuga ko ari kimwe mu bisasu byarashwe aho hantu. Yagize ati ibintu biri kurushaho kuba bibi i Bujumbura, iyi ni bombe. Ati bombe ni bwoko ki? Yongeraho amagambo ateye amatsiko ati iriya bombe barashe ni bwoko ki? Mbega ntabwo nari nzi ko muri Afurika ihabarizwa, ko mbona byakazi Burundi. Uyu muntu yasaga n'uwemeza ko hari ibisasu birimo kuraswa, atari biri guturika mu bubiko gusa. Ikintu gitangaje cyane nuko Dr Dash yatangaje amakuru yavugaga ko afite gihamya cy'uko ibisasu byarashe ubwo bubiko byaturutse ku kibuga cy'indege. Yagize ati amakuru yizewe nuko bombe yaharashe yaje ku kibuga cy'indege, niho yazanywe. Niba iba ari ukuri, ibi byaba bihindura ishusho y'ikibazo bidasubirwaho. Ntabwo yaba ikiri impanuka y'amashanyarazi, ahubwo yaba ari igitero cyateguwe kivuye imbere mu gihugu cyangwa se hanze yacyo, gikoresheje cyangwa bakoresheje ikibuga cy'indege kugira ngo baharase. Ntabwo Dr Dash yagarukiye aho, yatanze amakuru avuga ko yavanye mu butasi bw'u Burundi imbere. Yavuze ko leta igiye kubeshya ko ari impanuka, kandi yabivuze mbere yuko itangazo rya General Baratuza risohoka. Yagize ati amakuru ari kuva mu butasi bw'u Burundi nuko itangazo rigiye gushyirwa hanze n'igisirikare, bari buvuge ko amabombe ari kumvikana ari accident. Option ebyiri bategereje Ndayishimiye guhitamo stoke y'intwaro yahiye, cyangwa bavuge ko accident y'urugomero rw'umuriro. Bagiye gutungurwa naho aya makuru nyakuye, gusa ndabaha version y'ukuri mu kanya. Ibi bitekerezo bya Dr Dash biteye amatsiko kubera uburyo bihuza n'ibyo leta yaje gutangaza nyuma. Uko byagenze, leta yahisemo guhuza option ya mbere n'iya kabiri, ivuga ko ari umuriro w'amashanyarazi wafashe stoke y'intwaro. Ese uyu Dr Dash yari afite amakuru y'imbere mu nzego z'umutekano z'u Burundi, cyangwa no guhuza ibintu coincidence, cyangwa ku ibintu byahurirana gusa? Ikindi kirego gikomeye cyane cyatanzwe na Dr Dash ndetse n'abandi bantu bari gukurikiranira hafi ibintu, nuko ngo haba hari ukutumvikana mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse ko abasirikare bamwe barambiwe ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Aho yagize ati bari kubeshya ngo na accident harya. Abasirikare barambiwe Ndayishimiye Evariste batangiye guhaguruka umwe kuri umwe. Uyu ni umusogongero, kuko amakuru mfite nuko hari n'abandi bari tayari. Ibi ni ibirego biremereye cyane kandi mu rwego rwa politiki no mu by'umutekano muri kariya gace bivuga ikintu kinini. Niba ari ukuri, byabisobanura ko hari igisa na kudeta iri gutegurwa cyangwa ukwivumbura mu nzego za gisirikare, kandi ko iri turika rya Musaga ryarimo gutanga ubutumwa cyangwa gushaka guhungabanya ubushobozi bwa gisirikare bwa leta iriho. Uretse byavuzwe na Dr Dash, hari n'andi makuru yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko ibisasu bitaguye gusa kuri Musaga. Urugero, Bwiza TV n'abandi bantu bavuze ko hari ibindi bisasu byatewe. Bwiza News yatangaje ati breaking news, Bujumbura bombe 3 zitewe kuri etat majoro, izindi kuri radio. Niba aya makuru ari ukuri, akaba atari ibihuha byatewe n'ubwoba, byaba byerekana umugambi mugari wo guhungabanya inzego zikomeza igihugu. Etat majoro ni umutima w'igisirikare, naho radio y'igihugu ni umutima w'itumanaho.
kwibasira ibi bice byombi ni amayeri azwi akoreshwa iyo hari abashaka guhirika ubutegetsi cyangwa gufata igihugu mu buryo bw'imbaraga. Icyakora leta y'u Burundi ntabwo yigeze yemeza cyangwa ngo ihakane iby'aya mabombe yaba yaguye kuri leta majoro cyangwa kuri radio, ahubwo yibanze gusa ku nkongi y'umuriro y'Imusaga. Iri turika kandi ryatumye abantu benshi bibuka amateka asharira y'umurwa mukuru Bujumbura. Hari uwatanze igitekerezo ku rubuga rwa X yibuka ibyabaye mu mwaka wa 2013, yagize ati inshuro iheruka mbona inkongi nk'iyi Bujumbura hari mu mwaka wa 2013 ubwo isoko rikuru ryashyaga maze Kigali ikoheza kajugujugu 3 zo kuzimya umuriro kugira ngo zirokore abantu no guhosha umuriro. Uyu muntu yakomeje yibaza ikibazo giteye amatsiko aho yishingikirije kuri politike y'akarere yubati ese Kinshasa izohereza kajugujugu n'imwe yo kuza gufasha Bujumbura uyu munsi. Iki kibazo gishingiye ku mibanire ya politiki iriho ubu mu karere k'ibiyaga bigari. Ntabwo turi bujye mu bintu bya kera, ariko ibi birerekana ukuntu abantu bahuza ibibazo by'imbere mu gihugu n'umubano icyo gihugu gifitanye n'abaturanyi bacyo ndetse n'inshuti zacyo zishya mu gihe ububiko bw'intwaro buri gushya. Abaturage baba bakeneye ubutabazi bwihuse bwo kuzimya iyo miriro, byaba ibikoresho byo mu gihugu imbere cyangwa ibivuye mu mahanga mu bihugu by'inshuti zikomeye nk'uko u Rwanda rwabikoze icyo gihe muri 2013. Reka dufate umwanya rero dusesengura ibintu mu buryo bwimbitse nk'uko tubikora hano kuri Pilot News TV. Iyo urebye ibi bintu hari amasomo akomeye ashobora gukurwamo ndetse n'ibibazo byinshi bisigaye umuntu yakwibaza. Icyambere, umutekano w'ibikoresho bya gisirikare, military infrastructure security. Niba koko ibyo leta ivuga ari ukuri kumuro w'amashanyarazi wateje iriturika mu bubiko bw'intwaro buremereye nk'ubwo, ibigaragaza ikibazo gikomeye mu micungire y'ibigo bya gisirikare. Ububiko bw'intwaro ni ahantu hagomba kuba harinzwe cyane, atari ukurindwa gusa abanzi ahubwo no kurindwa impanuka z'amashanyarazi cyangwa umuriro mu buryo buhanitse. Gushya kw'ikigo nk'iki kubera amashanyarazi byerekana ko hagomba kubaho isuzuma rikomeye ku buziranenge bw'inyubako n'uburyo intwaro zibitsemo kugira ngo bitazongera gushyira abaturage b'abasivili mu kaga. Icya kabiri, ikinyuranyo hagati y'amakuru ya leta n'amakuru y'abaturage. Uku kugungana kw'amakuru hagati y'icyo leta ivuga, impanuka n'icyo bamwe mu bavuga ku mbuga nkoranyambaga, ibitero, kudeta, byerekana icyuho gikomeye mu buryo amakuru atangwamo ndetse no kwizera abaturage bafite inzego zabo. Mu gihe haba habayeho rero ikibazo cy'umutekano giteye ubwoba nk'iki, nibyo leta igomba guhumuriza abaturage, ariko nanone abaturage bakeneye ibimenyetso simusiga bibemeza ko ibyo bari kubwirwa ari ukuri. Ibi nibyo bituma ba Dr Dash ndetse n'abandi babona urwaho rwo gutangaza amabanga yabo kandi abantu bakayumva kuko baba bafite ubwoba kandi bashaka ibisobanuro birenze. Umuriro w'amashanyarazi kuba Dr Dash rero yavuze mbere y'igihe inzego z'umutekano ziza gutangaza, bitanga ishusho y'uko intambara y'amakuru imaze gufata indi ntera muri politike n'umutekano w'akarere kacu. Icya gatatu rero, niba koko aya makuru avuga ko harimo ukwivumbura mu gisirikare yaba ari ukuri, nubwo nta gihamya ifatika irabigaragaza kugeza ubu, byabivuze ko ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye bushobora kuba buri mu bihe bitoroshye. Igisirikare ni inkingi ya mwamba mu gihugu, kandi iyo hatangiye kumvikana ibihuha cyangwa ukuri kutumvikana, bihungabanya ishoramari, umutekano w'abaturage ndetse n'umubano w'igihugu n'amahanga. Icya kane ni ingaruka ku mutekano w'akarere. Uburundi ni igihugu gifite uruhare rukomeye mu mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo zabo zoherejwe. Kubura ububiko bw'intwaro i Bujumbura bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bikoresho n'ubushobozi, no kuvuga logistical capacity bw'ingabo zabo ziri ku rugamba. Ibi bishobora gutuma bahindura amayeri yabo cyangwa bagashaka ubundi buryo bwo kwiyubaka mu maguru mashya. Ni ngombwa rero gukomeza gukurikirana ibi bintu umunsi ku munsi kugira ngo tumenye niba irihungabana cyangwa irigabanuka ry'intwaro rizahindura imibare ya politike
n'iyi ntambara mu karere kacu. Ubu rero turi gusesengura ibi twashingiye ku bimenyetso byagiye hanze muri aya masaha make ashize, uko iminsi igenda yicuma amashusho akaba akomeje kugenda ajya hanze, ukuri nyako kuzagenda kuzamenyekana. Ese leta izerekana ibimenyetso by'uko yari impanuka koko, cyangwa amakuru y'ibitero azemeza ko habayeho ikindi kintu kidasanzwe? Turasaba abaturage b'u Burundi by'umwihariko abatuye Bujumbura gukomeza gukurikiza amabwiriza y'inzego z'umutekano no kwirinda bikomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ndabashimiye rero cyane inshuti bakunzi ba Pilot News TV, twakomeje kubana muri iyi nkuru aho tukiri gukurikirana umunota ku munota, tukaba twibaza tuti ese mwe murabibona mute? Ese murabona yari impanuka isanzwe y'umuriro w'amashanyarazi mu kigo cya gisirikare cya Musaga, cyangwa uremera amakuru yavuzwe na bamwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye ko hashobora kuba hari ikindi kibyihishe inyuma kirimo ukwivumbura cyangwa igitero cyaturutse ku kibuga cy'indege? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu aha hasi muri comment section down below. Ndabakunda cyane, mukande subscribe, like na share, bisanzwe ni Pilot News TV, muri abagaciro.